for na mbranti ewu na ono abrewa no ote ho that's what nita na enso ye na ma no pause no nso na tanya mi sister yi kan ebi kra de ye om te sa bodam so ho enti no chase se aban anyema no sei na se aban na emma ne wo so no ba sa anyema o sa camp ni akampu enkrofo ehu amani o Ebusuafo me mamo akwaba shonko eba too much GH efide eso midin de na ama owuso na da ne da no ensema esi ewo wo man emu eno ena mede ebesumo ewo efide so nti ebusuafo monje brene nenso sem no edanso na ebusuafo me ko ensem no Ghana ha eye weeks ago no yehu video bi abrewa wedi 90 years enkofo atwa ne ho hye wo mo tubo abo no eto abo no wo mo so mo gina no so bro no so mo so pa abo mami ema ofemu wuya ya etese wo mo hu se wo ye beifo enu nti enu wo mo di ni sa edwuma no na ye hu se go for bebre edoma no etoma wo mo kasa etia ne nke enim se na wo mo kasa nti nka asokra bebrase atese nsem sa no ye nti biem na nso video foforo bi so abetoja a video no abrante ketika wasa hai one yonko mrante aka no na tese emma no wo mo support mo bu mo se wo mo so ya beifo no wenya adoma chede a efi eye moti awa odihu abaifo na nse no beche no otumi hwe pia otenso nyunu egu so ebu no bebo a no wabo aka na wo na aka se wape wonu aka se wo ye baifo ne butafo ye go video yi emra Ebusuafo me sanso emamo akwaba biem na me wo me nnuama no ahofefo ewo eye ye tese adwumadi mu ene enu nti munya bre no mo so mo foma dwenche no entudwa efama me mamo akwaba yeah Lisbeth Donko ene biem so Gladys me mamo akwaba shonko pa bibi aboko ami atom oswe ami amadom da so tiase na yenko nsem no emu
Ghana ha te say enyema akoso ekoso yenka enya ba video mu pe no bia de na no atomu na me ka kosi eye abrowa 90 years a na sentim video ba bontin ye bo no se we beifo ye bo na o mami so no obi emfinu o enyamia enya no kre obi emfinu ye bo no man abrowa no wuye owuye ni ate se ye ka se enya no kre eno krampo etu ntwayo yenka wanse mani nsie ena foforo aba bontin video e na me pa wocho die mpa na modwen fa de ekoso no me sha sin figlade so me so nie me dwen fa won say na me bisa say na nipa sa no a omu ni mma na like omu ni emba because say me wo maame na say wanyi edru za mpempen so na oye beifo a nka wanhwe me ama medru sa time nti no esi den na me ma osofo bi na aba be ka kire me say me maame ye beifo me so me ye oba me so minim say bebia me maame wodru no me so medru bi nti say edru ho na say me nso no me ma be ka kire me say ye beifo me say nka anya chese entwe yie na Elizabeth speak out show won so odwe ho say yechia me kahwefo ehwe ye nre say my dream fast say me ho ye bia maame a ye be ka ne say bia yasene so ye beifo na enti yabro na ekuma na say ni nyina ye yen yamamre yi wiase a ye we ye Ghana ni o me ekoso bebre e fa no ye fie eni asori eni abontin obi wa ni ye kro ye wa abontin be sure beifo but ye fa ye ni hu ye ni ye wa asofo so omo susu hu na woka ena yenye abusua no kra po sa wabo abre wa wo fie a ebia woni ye kakra bia wonyi na wodbadu menopausal syndrome na ebia wo exhibit enioma bi no na no so ya kan so ye beifo enti ne eye afane fa enye fie nkoa ena enya asore nkoa the whole society be woni bi adwa wo se bi wo ha na oni ba obi o wa wani ebi kra ne ma wo na wu obi wo ba obi an woda but to obi na so wa abusua die na abusua na kafa ho na yen society yen nipa ye nam so aye hu saa ne o man die na ye de ye fafa ho se ye dwen obi hu na ye fa obi asem ya asem a me se no na ebe ma yen kosa ate bi en kaka so obi ye beifo ana asofo obi na akoka ndi asofo obi kan ye na se asori manu wo ho no won so wo hu ya wo kan den so one na de kwa abonte e ko kan say yes asemesu ye bo ne beifo wa asori na mpata mu omote no mo so aye den ate meboa so kwa adwuma mu na akwa akodu ho meboa na de sanioma we nyina aye den aba nti ye dwendwen ye ho na ye ma emra so ye den enye adwuma because ye wo different channels are your friends say maso enkola so e de ben so sasani o mani gina e ka say ye be di aboa me say ye be timi aboa sani o ma we nyina so be ebi no mo ye adwuma nti asem ne ba na etu obi ani ho okoye de okoka ma nipa no na e ka say hunni obi apode na e say wa asem aye den aye mo pa ewo me mu kakra wo ka say me ti bi say menopause ni che say akwati se fian hu bi na nipa nyi enti ne yebo obi beifo a na omo so asomu osoro ene se ya otofo ehun no akade a ene ye nokre se we ne hu ye no kan ye na ye hwe ne suban so kakra bi ede di se nyama bi se wo ye ni ye enfa kwan mu nti ya betiba ka se ya nokre se na obi akande enti esuan hu no wo munya ya nokre because obi wo ho kra na ono ankasa polo onim se yare ye mi eye ni nsinsan so ni okay say bi obe sori anopa obe kan nsem na ebi osa obe ka se there was maami bi ono no ni menopause ni do ye no o kan o mo se obe ma osika kwotiti nra bra kwotiti nra no obe bom pa ya gusu ama osika enti se sa nipa we na se wan fa na nko hospital no ni obi a na okeka na afa chire wayi ne ho na ebi oda form na o ka se na manwo na bibia den na obe ka o ka se ni be ye ne ba no wu ye ne na obo ni din so many the baby and then no so ti ya se ti se ye nim kra na nipa no kra so ade de ye no krofo bebre nim ne ye
udu certain age and ye beto ne be ye oden ni do onim nti onim na to no kro onim se yare no nkonko no ni boafo be boa ne de na ne se asem na ye den asai kra asai na minya Gladys memba so ukasa no ubo asem bi so se emma no ebusuafo no mo ye de mo ohim bi se o yan kasa ye society ni mu si ye te se obi eye possessed obi wo be yie ka adwen ba ye tirim kra mpo no ka no etimi emon ka kono kra ye hunu in a different way so pacho se wote de me pa che na se enu nti wo hunu se yan kasa mo we are responsible for nkofo na omobo afoforo be ye ni because onim se o kan we kra obenya post obehun se okay we ya de obo ho modern nti ya na embrace such things o your society ya ndia mitimi hu se sa because yemfa ni se yabo obi be even asori ayekoi yemfa ni se onyonko no onyonko akọ asori na osofo obi ko kaso ebe chese oni wo a oni ne nam ne kra no ase afi na wo twetwe ho efi no mi wa e bia na enim but na wo a wo ne nam no wo chese yenya ka si nipa ne ye baifu ana se chese na afi wa nkasa kra wa bo shake because if you say oh be ye di anie me ni na mi wan hwe ya no but no ntisa asofo na this time no mi nim ni ebe wiase because I say chese o ma mi anye baifo a o chese ma mi fo de na mi nim esan ya reho because abrewa wo fi a abrewa bia ni wo nye baifo chese abrewa no wo fie nko ade na chese o ye baifo wa ye abrewa si fie ye be ka se o ye baifo na ni mbranti ewu na ono abrewa no ote but ni time na nso ye na ma no pause no nso na tanya mi sister yi ken ebi kra de ye om te sa bodam obi de ba a say wa bodam na te say ni suban kra ye ba sa ni suban ye different ni suban no look different so enti no chase say aban anyema no say na say aban na emma no so no ba ta anyema o sa camp ni a campu enkrofo ehu amani o enkrofo ehu amani obekọ ye change obi yes o ye beifo nti ni ye change no like enkrofo ehu amani nti I say aban sorry yemra eye abrante yi a ono so ate which camp ewo we dana hono no so ono abrante no hwe story ni mu a ono emu no wan sheda nko school endu bebi a na ebiem so sabodam ono na sema waka ne so sabodam na ne dambom no ohia moti a omoma ne nyama te se otimi hu ade obi enko yi a otimi hu na wetimi dia dane nsem ma se okofa ma ana se omo accuse om so ya baifo eba ne ncha na wo hwie pie otegwu om so na ebiem so no se wo de ye hwegu so no ntimi nkan sa de aba sa bro na nya na ekoso enkofo ni tua ebi kra etimi tam wo mma efifie se me bewe me hwe nsuban ya oda ne dia beye be woni nias na osade na ko na no me pese mi nya ntia se kakra bi wo honom no awufo no so ana se ebusuafo no so omo pie omo nkofo ede konkofo we nche no no so de na ye omo se nipa no yare a obusuani no so de ne kono de ne ha no e ka de se nipa na udi nka ka so wabodanda e bo na no so koshia motia nti obi a wabodama wa shia motia Adam Bonana I don't think say na dream no ye ne oye nti sam pass wabodam na ya che na to psychiatric da ana ya chichiri ni wo fi ana say den a ene e wo say mra e na ebe because awu ye maame na so ba ye bayifo a mi hu say obi ye bayifo no no ye hwie nsu ogu ne so no aka na no masem mi tie mi so obi ye bayifo ye nyame nko a it's really funny because of me and me am empire kakra no maye de baba ma no me bona ye ya amfa ne be ye na so wonti mi mfe nko me mfa nko na ni nti se ye de nakọ na wo nipa wa bodam na wo kohia motia ye so ye nya se motia be no ofi nyame motia be na nyame na so ma no na sa wo san fa wo ba kwa ene ya nipa kro na de won ma ne wo busua ko no onwo wasema to omo mu pa ya sadia mo aya we san fi obi a wabodam a okra motia
Ariare send ye be a never see a call ye the ye shrunk or 4 dear ye mom who said, when ye are dream or be ye, and now be where ye are beer. Be ye the call a motiao. Now, Motia not in Paris or the edge man. Ain't him. No see how madam da cry. It's a kakra cry will be a beer or kakra. It will get team kakra. At time comes a young lady didn't grow beefy say people ya colana or be a walk. Bibi kakra won etiko but empie maya na ye hu se bia wo de bia ho shedan ko yisa so wo wa onyi ana akoma ebe touch I don't know ye no enu no ye no me dia me ma me fi se no pa obi a so wa boda man pa na yetimi hu some bibi ebe kire se wa kwa aboda ma de da enu na asan aba no nti won hye ne nsan fa na enko Sister Gladys abai da abamba na abanko ena which camps you so enye ne ya de da o say northern region there you will be cra Gambaga which camp enko popular ebi o crampo national service for create me go bi ekwo so monko boa te say institutions na ya de wo da adenti na abaya ye hwe han tena ona emma eko start be mu atese obi ampe wasem nkan sister ni nyina politics aban bia person oba like ono na sem because of feel say me na mi nkogu we na ebedru election time and na ebedru about what time and na say nkofo guofu ana say omo nto aba ama me na mi nkogu camp we omo nimpa omo ya we omo nyina omo ya we pa ba ti do mo benye nti en wo omo self interest omo no ni omo benya onu no mpese ye bebo ni din aka say ni time na ye gu sa camp we ena ekufu ado time ana say ma time ana kufu time eni ye gu sa camp we obi ampese ye bebo ni din wo nti no eni ombe ye hwe han amane oni ekoso nyina omote ni ekoso nyina omote ma mi die ya ye ku ni nansen ya mo pa chese mpenifo omonte ye omonya we omote pa nso die no ma ya fa ho obe wan ye besu so mu afi obe wan na asem no ni agiegu unhu ni ti unhu ni nai unhu ni asem no omo de bekwa kosi na no ye hu na omo enhye da nya omo asem te ye hu fo mo hu sa sister ya asem nya omo asem omo no ni omo self interest no omo pewu enya wo nipa na wo na mo no omo self interest e na omo pe nti ye ya nam wo ndi timamfu aye nam wo ndi tesa wa nsori ambo wa nkasa ban dia enie na ya asem nti na e ba che say video yi ba ponti na asenkofo ni eyi o mani enanye o ene we de enko yi o enu nti ya video ya bai o de my be wa Andrew one man time kokro go be hu na chese bibia agiegu chese obo onti ho asem kra biem da o de menu nyina wa ha bon peje musa anu mo ja ho onti ho asem bia biem nso na camp no last wo a ni wa bodam a o se no wa to na ndo hu moti ano na da so te wo is Elizabeth meet we so about you coach say the akoso ni ano yes you only be asem ye mo bo ti sa amam penny free the omo no esoro ho ana wo se wo ko nti wo te fam dia wo dia wa asem kra dia ye nhwe ho nti no say wo ho Crofo wo ye wa minister wo sa pro no so a okoku ni crofo TBS tie obi an kan ye wo ba krodam ba no oba odam ba nyina man ka oti asem bi se yan ka dia ye nhihie de woko se ye so ne nsa se ne nan yo ye ni nti se wu ni bidi a ne se wa asema ye den aye mobo obi an ka bi ma na se wu ni say wo di obeda wa we yare sa na ja wo ayesi o anko bed ye di ensem ne be na so ye bi wa say abroni video no no ye hwe ye no na emma atwe hia hobi emma ni bi kraba ni bi emma krapo na edi mu atutu no mo bo abrewa no na no sa emma no wom de nyin no mo so na wom nyin na anase de me pese me ti bi ase adi ti na emma fiti ase na me di kan ka say aya na me mo bo say ye treaty oba bi such eniema bi sa na ye treaty oba na ubehu ne nyonko oba kra na onu mom na che say
wajia kentem na bibisa say nan wo sa stage wo be young forever wo so be dru ho na wo utiri mu no mbisa wo say na wo dru sa stage no na say ne ye de ye maami nti ye de ye wa e be ye ode but nipa ndwen sa nipa ndwen say ewiasu yeso aba akwala na obi nya ebida peni no obi nya ebida ne nya akwala nti ka hu say wo fi akwala nkwala bremu a peni de oye den obedru ho say nya ye ti ase ya nya memfra wu oye den a obebo abrewa nti ni bisa ho say nti me bo abrewa ni sani ye de ye maami enye sa anya de be ye miana ba ni nyoku ba gina ho oh your bad time ni ke or you know so your bad time like I tisa mobo mobo eni manu se wo hwe kra na tasa age won sem oba Elizabeth na de kosui se si aye hwe ya sitini mu krampa se extended family tete no o ma me wa wo fom kra timi gya o ma wo nana no wo so amu so hwe me be ma me ko bi tete ano wo ko aso dem krampa preaching ena wo so bi ena wo ma me bi onana bi enti entete ya kra ba ebusuan tem de se ebusuan tina fie ba kumpo bi mpeso betena na ebusuan fie na akofa nsam pi aba na we ni nya de ekoso no enso ano pempa ene beboa sa wo sa atetena ma ye de enwa betu mutesi ano say I think that media make us say was see your course watch ye man say ni abeto dwe udo ba betna se ahwere ni mu because obi wo ho a one na botie yaka ni say we yaka ni say on share dance ade na say you guys say si wuni aye beifo e bi okwa akohwe de we amaame ne ye say ya woni ye beifo nti ye nkoso anche ye man ke to e ba na ye ni won kasa papa ye busy maame aye busy ye nya kwankra ne ya chinata de se hu video bi aba na wati asembi entisa enye se maame ye beifo say ye try say ye be bring this extended family together because yes dia wo be sua wa bonten ate wa bonten aye nioma wa bonten and I think say no na de mpape mu ne be ba asofo betimi aka akira wo ba a wo fi say watete na nyi adu ba bi say me maame ye beifo na oba na be 50 something year wa ji ye di because ya man so ya predodo ya pray na minioba na say de bia na meka say enyafo enso ne ebo ma abaifo unhu sikani abere wa ya ka say oda asem wo aboso no ampa wo pressure sikani won na oba aya won mi hu sikani ba mehu say like because minim ma me penifo a like me hu o ma o me debi omo tini na me say hwe na ma mi won na mo betimi akoka je ma mi wo so ye baifo ama ni mba pe no say she one e ka kire o eri na excess ka otu like omo da on say obi a oni bi ebi a baby o te kra na baby o be dampo ye den no yes o ye baifo e ha ntwe won ti ase mi hu sikeni ba pa wanyi a ye grandma ye baifo hey minti bi krada no ye ne be ye no so fa so ne sen so ye bi aye baifo bi anyi abrewa bi aye baifo a wo dwe ya na afia na ye ni o man ti sa de no ni ye na wo ye ni na ka ni o ma ye si abayifo ye si ni de jo ko holidays wo ba to chocolate and na si de wo grandma ba Elizabeth for final visit to Daniel for community I think say ni emeka ni say ye nkoso ba emfa abusua ne mbra emmom say ni atibia say ni ye si ye adwumaden a ye nyamre ye pada ba ko ye ka sa da we de ye ni abusua aye ne won chensem church won ade say school mu ko wo sua ne oma foforo wo sua ndanfo mu sua ne oma foforo aye fasa Ghana suna ewo ye mu na ye de tete nkola na ye san back and fan ko ye de nko tete wo amasa ne oma we nkakranka press wa ye de etwa akawo oba Gladys me so me die kakra me kan say no a say obi wo a ase oni ni mba ni yire ni mba first no nanka ebi a weekend bi yetimi ko ye ko
auntie wo ye ko ebia uncle wa akodi holidays ni sa na man but say na say obia pe onwe like ne yire ni mba that kind of life no and say no na say ye hwe niema ye mba ni hu say like o auntie o uncle oye wo busua omu hu say wei abrewa wei oye wo busua ana wo abrewa na no nche say oye baifu no grandma enye baifu nkola last nkola nketewa bi omu di agro omu fi say like oye unya ya grandma na che say oye baifu every grandma is a witch dabi yes ye man kwala no ye chirechire omu na omu hu say hu grandma onye baifu na omu so enka omu trim say abrewa bia anya baifu enu na ese ye chirechire ye mba no na ye ma ye mba ne hu ebusua se ne first no u ma mi ni ho kra utimi ko wanti wo ekodidi se u ko wanti wo kra kodidi kra a whole lot of problem usuro na heka ne bibia to amu se ye fe ni se yes obesesa ne hyebre na obeyese saa na edidi adwini and I could do one to walk around, but you win just a whole lot of story. It's a no necessary if you are dream. Now your money and no more panel. Also, at least on the whole family because and no money walk. Yeah, yet to me, coffee, a brothel, a mamma, the omono, udi, when you're D18, and now need drew baby a okobo bra. Omo needs a extended family by yen dear. You will be interested, your money and man, not social media, no so I had too much like ye abroad says, Siatrano adoso. Siatrano account because on him say Abrewa and yan because Obronia on name Dabi. Intina Colano Abrewa to wa or no on better I could be or one Abrewa on better reconnected. Into no chire and they say a chire man. Say a man or moban. Omuna say a momusia bibi. Ebusia for na ene day aha ene ye dey nkomo twetwe no ebesi we dey oso wakonya se won so be che wadwen ya de nche ne ye dey tudwa wa se nto so dey wo ha na wo dey atudwa e wo ye comment section wonom no na wabo modern so afolo yen e wo ye IG page @tumagh_. Meeting Edina na ama owusa. Mini ma wo fe for Elizabeth ne Gladys ene na yesi nkonya edin komo. Na me adoma ye besan edin hyemu di makram. Fiti ani asese ne din ene your friend say mechanic. Za na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no. Ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe.